सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव.
स्वस्ति न बृहस्पति ददातु रस त्यहाँ फुल राख्नुहोस् तमौरीमा यता बुवामाले तमौरीमा राख्नुहोस् सन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्यजूयतां देवानागुरातिरविनोक्ताहुमये वयं भगं मित्रमदितिं दशमश्रितं अर्यमणं वरुणगुंसो ममश्विना सरस्वती ओमसुतोमयो भुवतदश्विना शृणुतं दिशायुवं तमेवतिर्ददातु बृहदश्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं देवा भद्रं पश्येमा च विजेत्रः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवा घुषस्तनोयति कषणः शोषकशोकः सुभद्रिकां कान्तिरवासिनीं नमः शम्भोदराय च देवी प्रपन्नास्ति हरे प्रसीद प्रानिददे पदं समूढमैषपादुसुरे स्वाहा ॐ गणसन्धिकाभ्यां नमः ॐ दक्षिणाभ्यां नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा गणेशालाय सिन्दूर धूप फूलमाला हे चढाऊ गणेशालाय सिन्दूर धूप माला हे चढाऊ गणेशालाय सिन्दूर धूप फूलमाला चढाऊ गणेशालाय सिन्दूर धूप फूलमाला हे 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 चढाऊ गणेशालाय हे सिन्दूर धूप फूलमाला राम 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 बोले विघ्नहर्ता गणपति भगवान को लंबोदर भगवान को सरकार सफल होला द्वितीय जगदीपति श्री नेपाल देश श्री कृष्ण गण्डकी पश्चिम विभागे महाकाल नदी पूर्व विभागे रूपन्देही मण्डल अन्तर्गत उत्तम नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा प्रकोष्ठ 5 नम्बर वडा मासे सौरण चन्द्रमा वैशाख मासे वैशाख शुक्ल पक्षे शुभ शुभ पूर्णिमा साण्डिल्य गोत्राभयम साण्डिल्य गोत्रभाइ गाई परिवार तथा फूल कुमारी नामी ममता नामी कन्या सरस्वती नामी निर्मल नाम कृष्ण कुमारी रुद्र हरि नाम जनक उषा नाम तथा गुनाखा नाम सबैको नाम आयो सकल परिवार हो मम है हातमा यस्तै गर्नुपर्छ है वास्तु भगवान तथा दृश्यादिष्काल विरुद्ध कर्म संसार धर्मसाध उत्पन्न ज्ञात ज्ञात रूपया कीर्तनम कायिक वाचिक मानसिक सांस्कृतिक नैसिक दुष्किल लघु रुद्र लघु गुरु भूतानम पापानां निषेधन तथा चन्द्रमास प्रीतिद्वारा अपूर्णभाव भागवत गीता पाठ पाठ गर्ने तथा चण्डी पाठ गर्ने तथा यथा संख्या पाठ कर्मण अधिकार प्राप्तै अर्घ पर्णम आवाम वयं करिष्यामहे बिन्द्रते हरि अचेतान समयहि एउटा राम्रो फुलको थुङ्गा श्री सती लक्ष्मी जपन्य भवरात्रि पासे नैल पुष्पम समर्प्यामा हामीलाई पेट प्राप्ति भगवान श्रीकृष्ण भास गराइन भगवताचार होइन शङ्करचर दावताम सुप्रसन्नो वरदो भव अब दही उठाएर त्यहाँ चढ्नुहोस् भगवानलाई अर्घ दिनु स्वर्ग भगवान चढ्नुहोस् हरि ओम कृष्णेन रजसा व्रतमानो निवेशयन्नमृतं यही सूर्य सहस्रांशु त्रिराशि जगतपति अनुकम्पया पञ्चामृत छ पूजा गर्ने पञ्चामृत छ नि त्यसको आडीमा लङ्को पूजा छ यहाँ पूजा गर्छ एउटा कुशको टुक्रा खाएर बत्ती पूजा गर्छ खाली दुनामा बत्तीको पूजा है हातमा उठाउनुहोस् पूजा गरेको दुना दुनो हातमा उठाउनुहोस् त नमस्कृताय सहस्रमूर्ते सहस्रतमको साक्षी रौला साक्षी दिपाई नभो नमः यता अघि पुन्दिनुहोस् सुन्नुहोस् हातमा पुन्दिनुहोस् त सबैजना कर्ताहरूले कलशको ध्यान गरौँ है पूजा वास्तु विधि गर्दै हिजो हामीले ध्यान गर्ने भयो भगवानको है हरि ओम प्रणवसाय नमः प्रणव भगवान या गच्छ या तिष्ठ यावत्यां तावतां सुप्रसन्नो सुवर्धो वर्णकलश दैजां त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि तयि प्रणा प्रतिष्ठिता शिव स्वयं निवासी विश्वतः प्रजापति भगवानको कुम्भ कलश भगवानको भान्जालाई प्रणी गर्ने फेता
ब्राह्मणलाई प्रणी गर्ने गम्छा खेल्यौँ छ द्रव्य भेटी फल फुल सबै सँगै चाहिन्छ त्यहाँ पूजा गरेर सङ्कल्प गर्नु दियो एकै ठाउँमा राख्नु छ टपरीमा मलाई सङ्कल्प गरौँ सपत्नी पम्फादेवी नाम देव्यायम भ्राता नेत्र प्रसाद सपत्नी हीरा हरिकल नाम देव्यायम राजा उमाकाल नाम सकल परिवारो मम श्रुति स्मृति प्रणत फल प्राप्ति निहजन नाना सर्वण ब्राह्मण येबी चन्दन अक्षता अहम वृणे भन्नुस् अहम वृणे हामीले हजुरलाई दिन्छौँ भनेको ब्राह्मण संस्कृत भाषा अहम वृणे भनेको हामीले हजुरलाई दिन्छौँ उही बस्यो ठाउँमा गर्दा ठिक जनै सुपारी खै एउटा जनै एउटा सुपारी या भान्जालाई गर्ने भान्जालाई वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम जौ तिलले पुष्ट पूजा गर्न पर्यो जौ र तिलले मात्रै अरु नराख्नुस् मैले भनेको मात्रै राख्नु हजुर राम्रो हुन्छ जौ तिलले मात्रै पुष्ट पूजा गर्ने नम्बरमा विचार सार परमा माध्यम जगद्व्यापिणीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जडन्तकरापां हस्ते स्फाटिकमाल्यन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वरमा चतुशङ्करा पृथिवीर्देवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती र भगवती निशेषजाड्यापहा दिनुहोस् भगवान् पुस्तकलाई है विद्यादानं करोतु मे सबैले सुन्नु हाम्रा छोराछोरी धेरै पढ्ने विद्वान हुन् फर्स्ट क्लासबाट विद्यालयमा स्कुलहरूमा सरस्वती माताले घरमा बास गर्नु भनेर भगवान्लाई भन्नुहोस् मनमा नै दिनु न चतुरासिद्ध भगवान विद्यापत उद्यापन कर्म कर्तुं च चतुरासिद्ध पुरुष भगवान तथा सर्वतो कर्म कर्तुं तथा च लक्ष्मी सहित नारायण भगवान सीताराम भगवान राधा कृष्ण भगवान कर्म का साथी की बना रहा है नमो नमः हमने एक विंशति हमने 21 देखा पूजा करने को आई चतुरासी सिद्ध पुरुष पटमासी का देखा स्वामी समर्पयामि ओम सिद्धै नमः
गन्ध असित पुष्पाणि समर्पयामः दाजी यिनले रेखारेखामा राखेको छु भन्ने कामना गरेर एक घन्टा फुलै निसकेर राख्नुहोस् है सँगै योगाय नमः शुभ्राय नमः विद्युते नमः पर्वते नमः सौर्य नमः चन्द्राय नमः कान्ते नमः शान्ति नमः ओम शान्ति नमः सिद्धै नमः एक विनम्र कंका परमं साहं वयं करिष्यामहे हरि ओम मनोर्ज्योति दुःखदामायच वीरस्वतिर्यज्ञं विमन्तरिष्ठं यज्ञं समिन्द्रातु विश्वेदेवासयन्ताम् ओम प्रतिष्ठं सिद्धाय नमः बहुत राडी नमस्कार नमस्कार विधि संपूज्य समर्पयामि तथा अथर्व भगवान नमस्कार गायनं मनेको ब्रह्माको सदम धारस्ताइनले गरो सम्पत्ताले उद्देश्य सिद्धान्त परिचित आशिष सदाधार विधिता मुक्तिमा प्रकृतिवाय हरिता विधिमा गणेश सुबैदारी ओम या भैया अबला असयास्तं पुष्पनी क्रिया सुमति परिचिता सेवा पुण्य ध्वजराज वनशो जातजः सूर्योदयतः श्रोतार्भायुश्चवर्णश्च मिक्स गर्दा एउटा दुनामा राख्दिनु है न दुनामा बौद्धमा भगवानलाई सर्वाणि पश्यन्तु पलशं जले हजुर उता जानु आउनु आउनु पंडितजी पुराणको यस पुण्य भूमिको श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्नुभएको छ सबै आफूले जे कामना गरेर हामीले यो पाठ गरियो भने त्यो कामना पूर्ण हुन्छ त्यसर्थ उहाँले श्लोको वा अनुश्लोको वा एक श्लोक अथवा आधा श्लोक जति सक्नुहुन्छ उहाँले त्यसरी पाठ चन्दन अक्षता चौतिन फुल लगा भ्याइए थप्नु है गर्नुहोस् है भाइ पहिलो कलशको पूजा गर्छु भन्नुहोस् है पहिलो कलश भगवानको पूजा गर्ने ओम ताङ्ग्रेश नाम नरकत्राय नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि पादेन अर्घ्यं अर्पणं समर्पयामि ओम सिद्धाय नमः तपाईँलाई सहज हुन्छ ओम हरेमणे नमः रोहिणी नमः ओम ताम्रेश नाम नरकोत्राय नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि यज्ञ सिद्ध सुखाय नमः वरुणाय नमः आरद्राय नमः रौरव नाम सिद्ध दर्शनाय नमः इंद्राय नमः पुनर्वसु नक्षत्राय नमः महारौरव नाम नरकोत्राय कालशुक्र नाम नरकाय नमः आवाहन समर्पयामि पूजा गर्नुभयो है ओम गंगा सिद्धा पुष्पाणि समर्पयामि ध्यानम् आसनं पाद्यम् अर्घ्यम् आसनिकं संस्थापितं शुद्ध सामवेद्य वैज्ञानिक वस्तु सुधा नमो नरकाय नमो नमः
सर्वे पूर्वभागमे नमामि कामेन पुयामि ज्ञानमासनं पादे मार्गमास्मने उपनाम नरकाय नमः ओम ज्ञान सिद्धाय नमः भगाय नमः उत्तर फाल्गुने नमः अंधकूप नाम नरकाय नमः हस्ता नक्षत्राय नमः ओम कुंभी किर्मी भोजन नाम नरकाय नमः आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पाद्यजलम अर्घ्यम आस्मि आसन समर्पयामि पाद्यं जलं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि भोगसिद्धाय नमः मित्राय नमः अनुराधा स्यासी दास्यंगी कमैम शरद कति भोजन गरेर भयो राजेश ओम नरकाय नमः क्षमतं क्षमस्व नमस्कारं सम्पूज्य हरिमणे नमः अश्विनी नक्षत्राय नमः परिवर्त नाम नरकाय नमो नमः ओम सिद्धदाय नमः ओम इंद्राय नमः नृसिंहाय नमः श्री नक्षत्राय नमः शुचि नाम गन्धवती नाम नरकाय नमः नरकाय नमः आवायामि आसनं पाद्यम् अर्घ्यम् आसनिं पुनरासनिं समर्पयामि गन्धचिता पुष्पाणि समर्पयामि न समर्पयामि ताम्बूलं फलं समर्पयामि नाम नरकाय नमः राजेन्द्रजी ओम सिद्धि साधकाय नमः ओम विवशते नमः रोहिणी नक्षत्रे नमः ताम्रश नाम नरकाय नमो नमः आदिरम अर्घ्यम आसुनिं समर्पयामि सिन्दूरं समर्पयामि कुण्डीफलं समर्पयामि यज्ञोपवीत्रं समर्पयामि सिन्दूरं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि नरकाय नमो नमः राजेन्द्रजी समर्पयामि अंशवे नमः आवाहनं समर्पयामि पुनर्वसु नक्षत्र आवाहनं समर्पयामि महागौरव नाम नरकामि पुण्यफलं समर्पयामि ओम सर्वसिद्धाय नमः अंशवे नमः पुनर्वसु नक्षत्राय नमः महागौरव नाम नरकोपनाय पूजा गर्नुहोस् ओम प्रसिद्धकाय नमः रात्रे नमः पूर्व फाल्गुन नक्षत्र पुष्पं समर्पणं समर्पयामि नमस्कारमिति सम्पूज्य चतुराशी कलश मध्ये समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि दिव्यपवित्रं समर्पयामि दिव्यफलं समर्पयामि समर्पयामि अब 84 कलश मध्ये 40 नम्बर आसन बोल्दा हामी है पुरुष भगवानको यस पुण्य भूमिको बुवा पूजा गर्नुहोस् 41 नम्बर कलश है सिद्ध भव्याय नमः त्वाष्टे नमः अनुराग पूज्य लघु अर्को पूजा गर्नुहोस् है ओम लोक सिद्धाय नमः गन्धसिता पुष्पाणि समर्पयामि सिन्दूरं समर्पयामि लाभं समर्पयामि पवित्रं समर्पयामि फल नैवेद्यं समर्पयामः पूजा गर्नुहोस् ओम विष्णु सिद्धाय नमः भन्नुहोस् ओम विष्णु सिद्धाय नमः ओम धात्रे नमः ओम पुनर्वसु नक्षत्राय नमः महारौरव नाम नरकाय नमो नमः समर्पयामि गन्ध समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि सिन्दूरं समर्पयामि पुण्यफलं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि समर्पयामि नमस्कारं सम्पूज्य Sote
समर्थाय नमः ओम पुष्णे नमः गिरिगा शिरा नक्षत्र गिरिगा ओम पुष्णे नमः ओम मृगशिरा नक्षत्राय नमः ओम मृगशिरा नक्षत्राय नमः गौरव हरि ओम महा लोक पूजा कर मित्राय नमः अशेषाय नमः कालसु नमः नरकाय नमो भ्यामि लाभं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि यज्ञपवित्रं समर्पयामि फलदक्षिणां समर्पयामि क्षमतं क्षमस्व नमस्कार नमस्कार सन्दासितानि पुष्पाणि समर्पयामि सिन्दूरं समर्पयामि लाभं समर्पयामि एवं यज्ञपवित्रं पुण्यफलं समर्पयामि ओम पुरुषिद्धाय नमः पूजा गर्नु बुवा हरि ओम महा हिरण्यसिद्धाय नमः ओम हरे मणे नमः पूर्वषाढा नक्षत्राय नमः विंशप्स नाम नरकाय नमः श्रीमद्गं समस्व नमस्कारं नमस्करोमि सम्पूज्य पादेलम अर्घमात्मनि पूजा गर्नुहोस् ओम पक्षसिद्धाय नमः ओम मित्राय नमः ओम उत्तरषाढा नक्षत्राय नमः लालभक्षे नाम नरकाय नमः गन्धाय नमः वरुणाय नमः अवजित नक्षत्राय नमः सरमेय दान नाम नरकाय नमः गन्धक्षेत्र पुष्पाणि समर्पयामि क्षमतं पुनरपि समर्पयामि पुंगी फलं समर्पयामि यज्ञ पवित्रं नक्षत्र शतभिष नक्षत्राय नमः तथा च रक्षुगण भोज नाम नरकाम ओम त्वष्टे नमः शतभिषाय नमः स्वर कर्णधम नाम नरकाय नमः आसनं पाद्य नमस्कार नमस्करोमि सम्पूज्य सिद्धाय नमः हरे मणे नमः पूर्वषाढा नक्षत्राय नमः विशांस नाम नरकाय नमः गन्धक्षेत्र पुष्पाणि समर्पयामि क्षमतं क्षमस्व नमस्कार पूजा गर्नु ओम सिद्धरत्नाय नमः ओम विभसते नमः धनिष्ठ नक्षत्राय नमः पान नाम नरकाय नमः शुभ नाम नरकाय नमः आवाहन आसन प्रार्थना समर्पयामि मरादि सिद्धाय नमः कीर्तिकाय नमः सूचि विधि नाम अग्नि राजायत घृतवर्ति समायुक्तं यो नमो नमः पछि अब नैवेद्य भगवानलाई अङ्गुरो तोदियां वस्तु गोविन्द शुभम रुद्रः सुप्रसन्नः सुप्रीतो वरदो भव समायुक्तं वन्दिनं ज्वलितं मया दीपं गृहदेवे तोदियं वस्तु परमेश्वर ऋतुफलं समर्पयामि क्रतलपिष्टाभ्यां सह तोदियं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पित किरणं क्षमस मत्वा क्षमसं परमेश्वर मध्याह्न गर्ने यसो जलपानी गर्ने अनि फेरि पूजा गर्न आउने है त एकपल्ट घुमौँ हजुर घुम्नु पर्छ त घुम्नु
ओइलाई झर्ता फुल सुखी जान्छ जान्छ फुल सुखी जान्छ हादोरालाई पाछो ओइलाई झर्ता फुल सुखी बुवा आउनु चाँडो आउनु यज्ञमा दिलराम बुवा आउनु चाँडो गरेर सिद्ध वैकुण्ठ रूपास्य स्वरूप कृतिशियाले नाना रूप धरा यति ओम अयम महाकाल्यै नमः ओम अयम महाकाल ओम क्लीं महालक्ष्मी नमः ओम सोमाय नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि ओम प्रत्युषाय नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि ओम महामहेश्वरै नमः गन्ध पुष्पाणि समर्पयामि ओम आर्यमणे नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि ओम खम्बर गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि ओम चन्द्र भैरवे नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि ओम भोजन्याय नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि ओम नमः गन्ध अक्षता समर्पयामि ओम गं कपाल भैरवे नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि ओम विष्णवे नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि ओम गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि ओम पिनाकी नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि ओम गं लक्ष्मी नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि ओम विजयाय गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि ओम शुभाय नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि ओम तुष्टै नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि ओम मात्रे नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि ओम क्षेत्रपालाय नमः गन्ध अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि युगनिभ्यो नमः स परोप्रीतिशालिनः सतं गणदातारो यज्ञैः ओ शूद्रो अजायत वनस्पतिरसोधूपो गन्धादं गन्धौदं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं धूपम् आग्रहयामः बत्ती बन्द बुवा
ॐ चन्द्रमा मनसो जातचजः सूर्यो अजायत श्रोतान्वायु सबाणसमुखदग्नि रजायत विसवति पाकेको नैवेद्यमा है त हरि ओम महानाभ्यासिदं तरिचगुं शेष्णोरदेवौ समप्रततात्वल्यां भूनिदिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् निवेदयामः जल पानी दुनामा जल लङ्कापुरको जल दुनामा बुवाबादमा चन्द्रपूजन अहम करिष्यामि थाली सुन्नु थाली सुन्नु थाली ओम ज्योतिर्गतामादस्य यज्ञघोषमन्यराधुं देवासयन्तां प्रतिष्ठः ओम ब्राह्मणे नमः ओम सोमाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्नय नमः ओम यमाय नमः पुष्प टुक्रो भगवानलाई बस्ने आसन नमः पुजारीको दैलाइन दै अर्घ भयो न भयो रञ्जा लङ्कापुरजल जलपुरुषेण आदिघागेव जन्मतः वसन्तोषाशेषाजनकृष्णश्रद्धि शुद्ध तुलसीपत्रको जल हरि ओम शुद्धवाला आयु समग्रं प्रतिगुं प्रशोदं यज्ञो पवित्रं परमस्तु तेजय सुपारी पुष्पफल ओमाय पुष्पपुष्णे भूमिफल महापुण्यं ओम श्री चन्द्रमसे नमः इंद्राय नमः अग्ने नमः ओम यमाय नमः ओम नैऋत्यै नमः ओम गरुडाय नमः ओम वायवे नमः वायुसुराय नमः अष्टावसुभ्यो नमो नमः ओम त्रिशूलाय नमः ओम मंगलाय नमः बदल जलन है बुआ ओम ब्राह्मणे नमः ब्रह्माय नमः ओम चामुण्डाय नमः वैष्णवे नमः महेश्वराय नमः समस्तम वदनं कुरु गाईको दूध चाहियो गाईको दूध पटना नुहाइदिनुहोस् पयस्नानं समर्पयामि देवाते जुता देनु सर्वपापनाशिनी देवी नितिरे गडो ओम न समर्पयामि शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेव हरिहर भगवान को यस पुण्य भूमि को बुद्ध पूर्णिमा को भगवान को दुर्गे दुर्गति नाशिनी शम्भो भगवान गाईको दुध गाइदिनु बुवा मधु भगवानलाई महान मानिस कृपयन्त पितामह
यतै भोलाम सौके सँगै जान्छौ शिव वेदा सर्वयाधूतं यच भाव्यमः भूतामितान्ये आदोषेहा विषभूतानि त्रिपादशमितान्तिरि आदोषेहा भवतुना ततो दिपिङ्गामसनासने जग्रे चण्डगोषि जग्रे तस्मात् जायतः तस्मात् येषु भयान्तकवो जग्रे तस्मात् अजायता संगम मनसो जातज सूर्यजं उताद्वायु च वनसमुख हर 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 तं चन्द्रमसे नमः ओम आदित्याय नमः ओम सोमाय नमः भौमाय नमः बुधाय नमः बृहस्पति नमः शुक्राय नमः शनाय नमः राहवे नमः केतुवे नमः ओम मेघाय नमः दीर्घवाय नमः मिथुनाय नमः कर्कटाय नमः सिंहाय नमः कन्याय नमः तुलाय नमः वृश्चिकाय ओम कृत्तिकलाय नमः ओम बृहदिकलाय नमः ओम दीप्तिकलाय नमः ओम क्रांतिकलाय नमः ओम पतिकलाय नमः गौतिले पूजा गर्नुहोस् गौतिले ओम आरुद्राय नमः पूर्णवसे नमः टिकाय नमः अस्तेशाय नमः मेधाय नमः विशाखाय नमः अनुराधाय नमः ज्येष्ठाय नमः मूलाय नमः पूर्वषाढाय नमः उत्तरषाढाय नमः अवधिते नमः श्रवणाय नमः धनिष्ठाय नमः अब्जाय नमः मृगंकाय नमः कालनिधये नमः ओम नक्षत्राय नमः निशापतये नमः जयपिताय नमः द्विजराजाय नमः शुक्रासमे नमः श्यावाकराय नमः इति समय तावतां सुप्रसन्नो शुभ नमस्कार नमस्कार न्यूनरिक्त कर्माणि मया निकृतानि च क्षमस्वं तं सर्वाणि ददातु मे परिपूर्ण ददातु मे परिपूर्ण ददातु मे हरि ओम महालाय नमः परमात्यादुर्य शंखदलं समर्पयामि ओम चन्द्रमसे नमो नमः भाग्य सप्तति ज्ञानदा नियम सामर 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 सूर्य एउटा फुलको थुङ्गा ओम शशाङ्क चन्द्रकाशम हिमदिने पाण्डवम त्यसैपितम चामर बल्लभम चार समर्पयामि ओमले भगवानलाई यानि काञ्च पापानि जन्मान्तर पितानि च परिसं पदे भैंसोदिमन समचन्द्राय विनम चन्द्राय विते नित्यं नमः मन्दमन्दवे सन्ध्यां च समय भूते विनम तावतां सुप्रसन्नो शुभ नमस्कार नमस्करोमि इति सम्पूज्य पंडित चन्द्रमा को पूजा गर्नु कुल्याय च सहस्राय च नमो नारायणाय च भूषणाय च नमः सूर्याय च भट्टाय च नमः विद्याय च कव्याय च नमः चन्द्राय चारुणाय च नमः साङ्गवे सबै सिक्का हो हातमा फुल्नुहोस् बुवा ओम चेतनाय नमः ओम बुद्धे नमः ओम निन्द्राय नमः ओम सुराय नमः ओम छायाय नमः हातमा फुलको थुङ्गा ओम शान्ति नमः हातमा फुल भीम अष्टशक्ति नमः ओम महिन्य नमः गरिमे नमः ओम लौकिक नमः प्रते नमः प्रतापाय नमः ईशाय नमः वसिताय नमः ओम असीम भैरवाय नमः गुरु हातमा फुल भैरवाय नमः ओम भूत भैरवाय नमः चण्ड भैरवाय नमः ओम भूत भैरवाय नमः कपाल भैरवाय नमः भीषण भैरवाय नमः संहार भैरवाय नमः थाली फेरि पूजा गर्नुहोस् ओम ओमाय नमः ओमाय नमः ब्राह्मय नमः निन्द्राय नमः छिन्नमस्तकाय महिषासुराय नमः मयूरावे नमः उत्तरे दीर्घवाय नमः त्रिशूलाय आउनुहोस् समय निन्द्रा देवीको पादयोग समर्पयामि पञ्चामृत
पर्याप्तदेवां पयोपदिषु पयसन्तुम्यां पञ्चामृतं समर्पयामि ॐ लिङ्गादेव्यै नमो नमः लिङ्गादेवी आगच्छायातातं सुप्रसन्नौ सुमनो भव जय गुरुई गुरुई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यदि असक्रिय अनुरोध गर्दछौँ यो पनि काफ्ले परिवारको चन्द्रहराय नमः शेपाकराय सहित चन्द्रहराय नमः निशाकराय सहित चन्द्रहराय नमः चन्द्राय सहित चन्द्रहराय नमः सोमचन्द्राय सहित चन्द्रहराय नमः अजत्रात्रेयाय सहित चन्द्रहराय नमः आग्नेयाय सहित चन्द्रहराय नमः ओम गौरी सहित चन्द्रहराय नमः ओम मंदर पुष्पंकाशाय सहित चन्द्रहराय नमः सूर्य पद्मकराय सहित चन्द्रहराय नमः परमेशाय सहित चन्द्रहराय नमः ओम देव शिवधर्मसिद्धाय चन्द्रहराय नमः ओम ज्योतिषांपतये चन्द्रहराय नमः अमृत रूपाय चन्द्रहराय नमः परमानंद चन्द्रहराय नमः जगतां जीभूताय चन्द्रहराय नमः सुदामाय चन्द्रहराय नमः सुदामिताय चन्द्रहराय नमः लोकप्रियाय चन्द्रहराय नमः हीरामणि सर हीरामणि विशाल जी नभए द्रव्य अब एकपल्ट शिव जन्म अझै पालिदिनु पऱ्यो है हजुर त साइडमा आइदिनु लोकराज बुवा त्यहाँ ठाउँ छोडिदिनु भने सदा लोकान अकाल पयन भूनिदिश श्रोता लोकान कल्पयन जल जल जलपुरुषेण भवाय तमयो भवाय भगवान जल जल पर शिवजीलाई यस पुण्य भूमिको शान्तिल्य गोत्रका बुवा लोकराज बुवा त्यहाँ जल जल सङ्कल्प सठरिनु छ वैताम दर्शन गर्न उहाँले काम छ हरि शिवा हर हर गंगा ओम नमः शिवाय तमो यहाँ राजैमा के हेलो सबैका माला लक्ष्मण पूजा बद्री गएती कस्तो यसो भेट गोकुलाल शिवलाल बालकृष्ण राजेन्द्र लालमणि कृष्ण कमला सीता पार्वती उत्कला विकास राधा निर्मल बेलपत्र पता छ बेलपत्र बुवामा कति भन्नु बुवामाहरू हजुर यहाँ सबै बस्नुभयो ओम सकलसभरिति विख्याति तदा भविष्यति भगवान पूजा गर्ने याद पनि नरमदिते च मां लोकास्तदावस्त शान्ति वनस्पतय शान्ति विषय शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वम शान्ति
अद्य मेषरा श्री श्री कुमारको नमस्ते विष्णु देवगुरुमेश्वरी श्री चेष्टायं अद्य शान्तिले गोत्र मध्यमात्रुष्टि धनं धान्यं सुगन्धं अभिषेकं भगवते अखण्ड सौभाग्य प्राप्ति अष्ट सम्पत्ति प्राप्ति धान्य स्थिर प्राप्ति लाभ सत्प्राय पाशुदे तिनसुदे टपरीमा त्यो कुश राख्नुहोस् त्यही पूजा गर्ने भगवान्सँग आफ्नो अगाडि खाली टपरी राख्नुहोस् टपरीमा त्यो कुश राखेर भगवान्लाई पूजा गर्ने है त त्यहाँ दुईटा ढ्याक हो शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनो नमः राखिदिनुहोस् नानीहरूले थाली छुनु दिएर दिनुहोस् नानीहरूले थाली ओम प्रतिष्ठा लक्ष्मी भगवानले भगवानलाई बस्छ आसनं समर्पयामि भगवानलाई तमरीको जलले नुहाइदिनुहोस् तमरीको जल छ मलाई पात्र जल हरि ओम गङ्गादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रथमतम मया नित्यं भक्त्या हरभयं प्रतिघटां कृपादोषे प्रति क्षेत्रबाट नदी सुगन्धितं शुभ्रं कपिलाय सुगन्धितं सुधारु मधुपर्कं समर्पयामि लक्ष्मीनारायणको नमः अब भगवानलाई गाईको दुध कामधेनु गाईको दुधले भगवान नुहाइदिनुहोस् है ओम श्री हजुर केटी बन्दलानी कार्यदाता शुभ्रम सुप्रसन्न शुभ नमस्कार नमस्कारोनि सम्पूज्य भगवानलाई तिलका आशिता तिला सोयता अलि तिल हातले तिल कालो तिल अनि सर्वदाय हेर्वा प्रभागम सवाल समर्पयामि जौका आशिता भगवानलाई जौका आशिता ओम धन्यराज सुमङ्गल्यं दिशुभितिकरायं तस्मै प्रदान नमस्कार सर्वदा हेमसे समर्पयामि रसाल पुष्पै बिल्लो परवाल तुलसी दलमाला तिमी तल सधैँ प्रसन्न भएर हाम्रा श्रीमान श्रीमतीमा सधैँ लक्ष्मी जस्तै नारायण भगवान जस्तै हुनु पर्यो शिव पार्वती हुनु पर्यो राधा कृष्ण हुनु पर्यो सन्तान पनि त्यस्तै प्राप्त हुनु पर्यो ज्ञानी सन्तान प्राप्ति हुनु पर्यो भगवानको आशीर्वादले सुख शान्ति नप्राप्त भएका सन्तान प्राप्त ओम भन्ने नमः नेत्रं पूजयामि ओम रवाय नमः कर्णं पूजयामि ओम दामोदराय नमः नासिकां पूजयामि ओम हराय नमः मुखं पूजयामि ओम रुद्राय नमः कण्ठं पूजयामि ओम शेषाय नमः स्कन्दं पूजयामि ओम जगद्व्यापिने नमः बाहुं पूजयामि ओम तेजो रूपिणे नमः स्तनं पूजयामि ओम निपावली सिमरानी सबै देवताको सिंगल पूजा गरिन्छ भने यो लक्ष्मी भगवानको डबल पूजा गरिन्छ है त फेरि सुरु गर्नु ओम धात्रे नमः पादौ पूजयामि ओम विधात्रे नमः जङ्गम पूजयामि ओम षष्ठे नमः उरुम पूजयामि ओम प्रजापते नमः मेढुं पूजयामि ओम परमेश्वरे नमः कण्ठे पूजयामि अग्निरूपाय नमः नाभि पूजयामि ओम वेदसे नमः बाहुं पूजयामि ओम दामोदराय नमः कण्ठं पूजयामि ओम पद्मनाभाय नमः हृदयं पूजयामि ओम हिरण्यगर्भाय नमः मुखं पूजयामि ओम ब्राह्मणे नमः शिरं पूजयामि ओम विष्णवे नमः सर्वाङ्गं पूजयामि लक्ष्मीनारायणको वाहन गरुड लक्ष्मीनारायणको वाहन गरुडको चढा गरुडको त्यही पूजा गर्नुहोस् लक्ष्मीनारायणको वाहन जो चढेर आउँछ भगवान शिवजीको वाहन बसा जस्तै भगवानको वाहन गरुड हुन् गरुडको त्यहाँ पूजा गर्नु गरुडाय नमः वन्दस्ता पुष्पाणि समर्पयामि मैना बनेका देवताहरू मधुसूदनलाई त्रिपुरमहरूलाई पूजा गर्नुहोस् मधुसूदनाय समर्पयामि नमस्कार पूरा बस अब दिन में सफलता प्राप्ति भवेत् जन्मने हाम्रो जन्मको पाप नाश होला जस्तो फल दिएका छन् त्यस्तै हामीलाई फल प्राप्त होस् मृत्यु फलं समर्पयामि लक्ष्मी नारायण नमः उमा महेश्वराभ्य नमः राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः थालीमा जान्छ अनिललाई थालीमाथि है पट्टिमा राखिदिनुहुन्छ है त ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय
वासुदेव भगवानको गौरी शङ्कर भगवानको लक्ष्मीनारायण भगवानको चतुराशिक्त पुरुषहरूको शम्भो भगवानलाई धुमदीप गर्नु पर्यो बाटेका बत्ती फालिदिनु पर्यो भगवान यो बत्ती भइन्छ बाल्ने पनि हो त्यो अफर पऱ्यो भने खाली ठाउँ राख्नु है त्यसले बत्तीले त्यहाँका बेलपत्रहरू नपल्यौँ बत्तीहरू अलि परेका अलि खाली ठाउँ पछाडि उता काटिन्छ भगवानलाई मनपर्ने ल अब बत्तीको अंग उता सारेर नैवेद्य अपुङ्ग त्यहाँ कता टपरीमा मत छेमसम परमेश्वर कस्तो छ काँचो छ कि सरकार कम भयो कि चिन कम भयो कि मधु कम भयो कि फकाइए धन्यवाद वसन्तो जासीधाम जन्न ग्रीष्म इदमः शरत् कवि भगवानलाई शङ्खिजल शङ्खमा जल लगाएर भगवानलाई कहिले पनि नफुल्को शङ्ख यद भक्त यततम भक्तिमात्रेण पत्रपुष्पं फलं जलं निवेदयामि नैवेद्यं तैराकुनु भयं शङ्खजलं समर्पयामि जसले परमहत्या गरेको भए पनि पापहरू गरेका भए पनि आदि शङ्खजलले भगवानलाई घुमाइन्छ भने सबै परमहत्या गरेका पापहरू नाश हुन्छन् शङ्खजलं निवेदयामि घुमाइनु जल शङ्खको जल भने सबै खानमा घुमाइदिने परमेश्वरी भगवती बुद्धि पटश्याम जले जले पटश्याम जले जले हातमा फुलिनुहोस् हातमा फुलिनुहोस् फेरि गनौटा सबै आफ्नो अगाडि राख्नु अहम करिष्यामहे के कामना गरेर पाल्न भगवानको नाममा पाल्न अहम वयम करिष्यामहे डालीमाथि फुल राख्नुहोस् इनले चढ्ने गौडा मान्छे भए तपाईँले सुन्नुहोस् है इनले चढ्ने गौडा जौको आशेता यथा सके भए ल्याम भित्र छोडिदिए नमान्नुलाई पनि छोडिएको भए नगर्नु है त गौडा छोडिएको साँझ पढ्नेले भन्नु है नगर्नुलाई धेरै ठाउँ त्यस्तो भएको छ भित्र बन्द राखेको चाहिँ गुनाह गर्दै नभेटिनु ल भन्नु सबैले हरि ओम विष्णु ओम तत्सत् विष्णु 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 भन्नुहोस् विष्णु विष्णु अध्यय श्रीमतो भगवतो महापुरुष विष्णुज्ञ पर्वतमान सर्व जगत सृष्टिकारिणो ब्राह्मण द्वितीय प्राणे श्री श्वेत वराहकल्पे वैष्णव मंत्रे अष्टामी सप्तमी सत्यत्रेता द्वापरान्ते कलियुगे कलियुगस्य वार्ड नंबर 5 5 नंबर प्रकोष्ठे पंचम प्रकोष्ठे प्यारामन